कुकी सिंग CRPF का यानब पुरकपदगी कुकी सिंग थमलकप अथिंगबा हंदोखरे पावसी पांदम पाउसेदगी लौखटजबने हौखिबा नोवेंबर 18 जिरीबामगी जाकुरादोर लैबा रिलीफ कैम्प अमदी बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन लांदाबा लाखिबा कुकी मिलिटेंट सिंगी मनुंगदा कुकी मिलिटेंट तारा CRPF की मखुत्ता लैखिदबदगी कुकी सिंग CRPF की मथक्ता थमदुना लाखिबा अथिंगबा अदु CRPF की DG गा यासिनबा पुरकपदगी अथिंगबा हंदोखरे हिरम असिगी मतंगदा कुकी महिरोइलु KSA ZSF ZSP जिला यमसुंग ISSA की माइकेदगी थादोरकबा वारोल अमना हाई जिरीबाम की थौदोक्ता कुकी मिलिटेंट तारा लैखिदबदुगा मरी लैनना कुकी महिरोइलुप अमदी CSO सिंगना CRPF की मथक्ता थमलकपा अथिंगबा अदु खुदक्तगी हंदोकले हाइरिबा फिरेप असि CRPF की मकोक थोंबो ऑफिशियल अमदी महिरोइलुप सिंग असिगा पुन्ना मिफम पांगथोकलबा मतुंगदा यानबा पुरकपदगी लौखिबने मिफम अदुदा CRPF की डायरेक्टर जनरल न कुकी सिंगी मथक्ता मखल अमतगी एक्शन लौखलोय हाइना थाजबा पीबा लोइनना कुकी मियामगी पुनसी ngak सेनगनी हाइना थाजबा पिरकपदगी CRPF की मथक्ता थमलंबा नन कोऑपरेशन मूवमेंट की खोंजंग अदु खुदक्तगी हंदोखिबनी हाइरे पनबा याबदे जिरीबामगी जाकुरादोर थौदोकी मतुंगदा कुकी सिंगना CRPF की मथक्ता अथिंगबा थमलंबगा लोइनना CRPF न पोटसै लैबदा पीदबा CRPF ता मतेंग पांगदबगी खोंजंग चथदुना लाखिबने लॉ एंड ऑर्डर ngakpa ngamdraba CM karigi fam thadoktribano Minister Y Khemsan pawasi pandam pausedagi lokhatchabane BJP na siar lawduna hawkhiba ningthaukaaba numita pangthokiba ruling MLA singi mifamda BJP gi MLA khara saruk yakhidraba matung BJP MLA manungda Chief Minister Nongthongbam Biren yadaba mathi phonglakle mifam aduda saruk yakhidaba laingak asida Minister oidiba singjamai kendra gi MLA Y Khemsan na था तरागा निपान फारकलबा फाउबा मणिपुर की इरांग लाक्सिनबा ngamdraba चीफ मिनिस्टर ngasi फाउबा करिगी फम थादोक्त्रिबनो हाइना हंगख्रे न्यूज 18 न लौबा इंटरव्यू अमदा माहुत मिनिस्टर युमनाम खेमसाना हाई राजनीति द यeknaba नत्रगा मरुप हाइबा लैते इसेंग सेंगना हाइदबदा मणिपुर द तंगदु लैतादबा फिबम अमदा लैरकलिबा सिंग ngasi था तरागा निपान फाखरे अदुबो शांति की पुनसिदा हंजिलनबा ngamdana लैरे ओइरकलिबा फिबम असिदा अयाकी माइकेदगे Chief Minister fam thadoknaba kayarak haikre adubo ngasi fawba fam thadokna leire Chief Minister ama Manipur da santi hanjilanba ngamdraba fawbada karigi ngasi fawba fam thadokna leiribano haina su hangkhe Chief Minister na kaukiba ruling MLA singi mifamda karigi saruk yakhidabano haina hangba wahangi paukhumda Minister Khemsana hai pangthokadoriba mifamadu law and order gi phibam gi matangda khanagadabani haina khangalakhe अदुबो हाइरिबा मिफम अदुदा मणिपुर पुलिस की DGP सिक्योरिटी एडवाइजर अमदे चीफ सेक्रेटरी सरुक यानबा कौद्रगा करिगी MLA सिंग कौरिबनो पांगथोकलिबा मिफम अदुदी MLA सिंग की थोइना हेना मथौ तादे मसिगी मथक्ता नुमित असिदा मियामगी इरांग हौरक्तुना MLA सिंग की युम्मै थानबा होनरखिबा मतम अदुदा मिफम सरुक याबा हाइबसी वैथोकते जिरीबामदा अंगांग अहुम अमसुंग नुपी अहुम मिलिटेंट सिंगना फारगा हाटखिबा थौदोक पेंदबदगी मियामना मिनिस्टर MLA सिंगी युमदा थोमजिनखे अयाकी युमदा सुपेंद्रबा मियाम थोमजिलखे अदुबु अयाक इसामक मियामगा उनदुना अयाकना सुपेंद्रिबा पुकनिंगी वाफम फोंदोकपगा लोइदना सोइदना मसिगी जस्टिस सोइदना फंगनबा होनगनी हाइबगी थाजबा पीखे अयाकना हाइजरिबा वाफम अदु खोंजिंग चंगसिलखिबा मियामना सु वाखल ताबिखि हाइनसु मिनिस्टर Y Khemsana फोंदोखे निंगसिंगबा याबदी खोइसाउनरबा मियामना नुमित अदुदा मिनिस्टर अमदी MLA खरगी युमदा थोमजिनबगा लोइनना अमांगता थोगनबा याउखिबने मणिपुर सेंट्रल फोर्स कंपनी मरफुद्रा यौरकलगने MLA मिनिस्टर सिंगी युम कई थुगाइबदा चेनबा मियोय कुंथ्रागनी थोइ फागतले कुलदीप सिंह पावसी पांदम पाउसेदगी लौखटजबने मणिपुर सेंट्रल फोर्सेस कंपनी मरफुद्रा यौरकलगनी हाइना मणिपुर की सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंगाना फोंदोखिबगा लोइनना स्टेट असेगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग डिप्लॉय तौनबा याउना SOP सिंग सेमले हाइना लाउथोखरे ngarang numidang wairam bapupurada laiba all secretariat ki conference hall da pangthokpa pawgi mifam amada security advisor Kuldip Singana hai army CRPF AR amasung district administration gi makok thongba sing yauna district sing amasung Imphal city gi matangda security review meeting ama pangthokre hai riba meeting adu da security forces sing gi makok thongba sing amasung DC ama DSP sing na pukhalakpa makhoi gi district sing da thengnari ba wakat amade wafam kaya lausil le हाइरिबा वाफम सिंग असि एड्रेस तौनबा होनगने महांगना मखाताना हाई स्टेट असिदा हानना सेंट्रल फोर्स सिंग की कंपनी चामगा मरफुद्रागा निपान डिप्लॉय तौदुना लैरे मसिगी मथक्ता सेंट्रल लैंगाक्ता अहेनबा सेंट्रल फोर्स कंपनी कुन थाबिरकनबा
Haijarubada, Center na Humudra Amaga Hengana, security personnel singadu, Infal the Tunglaba Hore. Security force singadu, Kudong Tiningai Weba Mapam Sing Yauna, Tongan ba Manipurgi Mapam Singda, Chai Toklaga deploy Tauba Hoduna. Miyamgi Punsi Yamasung Lantum, Ngak Selen Bahokre. Mahang Hai, Masiga Marile na Batabak Tauram Pumba. Numit Karanagi Manung the Lucian Bangam Lagane. District Kudimakta District Coordination Cell Amasung. Joint Control Room Hang Bagaloinana. Citizen Singi Punsi Kanana Bamadi, Lantum Ngak Sienaba. Foolproof arrangement Taugane. Joint Control Room gi operate sing su Hanana function Tauba Hore. Security sing deploy Tauba. Makwagi Marakta Coordination Pina Navage. National Highway Security Amasung. Chidai the Lady Bamapam Singda, Security Thambagi Standard Operating Procedure su, Semlay. Jiribam the Lady Ba Security Forcing Gang. Matenga Loinana, District Asidangasi, Hokiba Numit, Karanigi Mamangda, Tokiba Laivak Tiba Doctor, like Hidrabanupi Angang, Taruk Yauna. Mioi Mapan Giaroiba Matomangam, Ingna Signa Pang Tokre. Ngarangi Security Review Meeting Aduda, Chief Minister N. Biren Singa, Yaukibra Haina. Paumi Singna Hangbawang Magi Paukum the Mahana High. High River Review Meeting asi. Hana the Gauna Chang Nine a Pangtokuna Lakpa meeting a Monday. Masida Chief Minister Yaukadabani Haiba Kang Nabalate, Adumoinamag. Security Review Meeting Sing the Lakpa Outcome Sing, Chief Minister the Sampana, Paudam Lihai King. Handaki Tampaki MLA Karagi Yumda, Akaya Toy Togan Kiba the Sienaba. Mioi Kuntragani Toy Pagat Pangamlay. Hauzik Pauba the Police Ki, Armory the Gilau Kiba Kulai Masing Chauragna, Lissing Ahumlom, recover Taubangamlay. Hauzik Paubagi Wayna Misam Katanatana. Militant Sing Yauna, State Sigi Rang the Lake the Bapuna Mioi. Saniga Yankani Pansu Kre Hainasu, Mahanga Pongdo King. Handaki Jiribamgi Etegaduda. Suda Labor Militant Sing Yawi Haibagi Wakat Ama Torogli Basing. State Langang Sapsana Kanglabara Haina, Hangba Wahanga Magi Paukum the Mahanga High. High Riba Togdogadu, Kulai Piba Militant Singna. CRPF Post Amade Atex at Tarakibane. Maramasina Masida, Suda Labor Later Batidana, Chenabasing Fanaba. Mapamaduda Combing Operations at Haba Leptri Hainasu. Missing the Pongdoki Loinana. Jirigi Togdogaduga Marile Naba case ahum, and I the Sinakre. Masigi Makata Batabaxing Lag Lagane. Matau Tarabadi, Pulisna Sumating Pangani Haina Tamking. Justice D. Krishna Kumar, Manipur High Court ki Chief Justice Waina, Ngarang Wasaglaw Kre. Irang Fagalaglavadi, Internet Hangdokane. MLA Singi Yum Tugaiba, May Tabasing Action Logane, CM. Pawasi Pandam Paukse the Gilokot Justice D. Krishna Kumar, High Court of Manipur Ginipan Subat Chief Justice Waina, Ngarang Wasaglaw Kre. Infal the Labor Ras Babangi Darbar Holder, Ngarang Pangtokiba. Chinglem Labatauramamada. Governor Laxman Prasad Acharyana, Justice D. Krishna Kumar Bo, High Court of Manipur Chief Justice Waina Wasaglaw King. High Court Asigi Chief Justice Waidamba. Siddharth Midrulgi Matamloy Kivagalwainana. President Draupadi Murmuna, Justice D. Krishna Kumar Bo, High Court of Manipur Chief Justice Waina, Tha Asigi Kunde appoint Kivane. Wasaglaw Bagi Tauramaduda, Chief Minister Nongtongbam Biren, Manipur Legislative Assembly Speaker Toksom Saitavarta. Raja Savagi MP Ning Thaulai Shemba Sanajauba, MLA Singh, High Court of Manipur ki Judge Singh, Makhathaba Court ki Judge Singh, Civil Amadi Police ki Makok Thongbo Officer Singh Loinana, Military ki Makok Thongbo Officer Singh Saruk Yakhe. Wasaglaw bagi Tauramadu Loiraba Matung, Governor Laxman Prasad Acharya, Paumi Singh na Manipur ki Hogsik Oiriba Piba Masiga, Marilay na Hangbawahang Amagi Paukumda. Governor na State Asida Laiminariba. Aikoi pum na magna, amatoy na hona minaduna, apabalam da mama oy na bahona minasihay na pongdoke. Handak toki ba mob sing da, MLA singi yum kay. Tugay ba madimay taram batawong, haksin na lawwe, chena ba sing action lawga ni hay na, Chief Minister Nongtongbam Biren na pongdokre. Infalgi ras baban da ngarang pangtoki ba High Court of Manipur gi Chief Justice. Wasaglaw bagi thauram da saruk yaba lakiba, Chief Minister ga, nakal da paumi sing na wahang amagi paukum da. Mataki wapamasi pongdok ladu na mahag na hay. Mopadu the media personnel sing amasung mipata singi video live oina thagatuna he na irang chauthok na bahona hai na su nungaitaba phongdokhe jiribamgi nungaitaba thogdok asigi matangda CSO amade miyamna democratic oiba mawongda wakat mifam phamba amade rally satpana singba adumak tawre adubu migi mayum mai thaba sana lut tawba kaidagi fawbora sing puduna satkhiba amade mai thaba na chingba khongjang aside Karamba Makalgi Kongjang no, Heidi Basida Senabasangi Matakta, Police ne FIR Laukatpa Hore Haike. Jiribamgi Togdogadu. Apaba Makalgi Kulaising Paiba Kuki terrorising na, Borobekra Police Station Campus ta Hangliba, Relief Kem the Ladyba, Inmate Sing. Tum na Hatki Haina Satarakiba Tamtirabat Hawong Neng.
नुमित अदुदा CRPF की पर्सनल सिंगना खुद हनबदगी मियोय कयागी पुंसी कनबा ngमखिबने मसिगिदमक CRPF की पर्सनल सिंग अदुबु थागतपम थोए नुपी अंगांग फारगा तमथीना हाटपा थौदोक्ता सेनाबसिंग फानाबा थीबगी अकनबा थबक सथबगा लोइनना थौदोक असि NIA ना थीगनबा केस लौखटख्रे लाइंगाक असिना मियामगी पुंसी अमदे लनथुम ngak सेनबा ngamba थाकतो होनरी हाइदसु चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखे इंटरनेट थिंगबगी मतंगदा हंगबा वहंग अमदा चीफ मिनिस्टर ना हाई लॉ एंड ऑर्डर की फिबम खर फगलकलबदे अदुमक अथिंगबा सि लौथोकनै कांग्रेस लुसिंगबा पीसी तंबरमना फोंदोखिबा वाफम अमगा मरी लैनना हंगबा वहंगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई कुमजाली सिंगनी मंगादा UPA लैंगाकना मणिपुर गवर्नमेंट खंगलमदना फॉरेनर मयाम अमा पुसिलकलगा कुकी मिलिटेंट सिंग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एग्रीमेंट साइन तौनखिबने अदुगा कुमजाली सिंगनी निपानदा फॉरेनर नि खंगना मखाताना अदुमक थमखिबनी हाइनसु फोंदोखे KNA गे लुसिंगबा PS हाउकिब अमसुंग ZRA गे लुसिंगबा थांगलियान पाउ गुइते असि म्यांमार दगी लाकलगा मणिपुर लान हौबा साबा मिटोप सिंगने मखोइगुम बैरांग सागत पमियोइ सिंग असि नतना थादौ पाइते मारमदि वाईफाई न चिंगबा लमदम असिदा ngaliंgai मतमदगी खुंदारकलबा फुरुप सिंग असिदे करिसु हाइबा लैते सेंट्रल गवर्नमेंट ना फॉरेनर सिंग नि हाइदिबा मियोइ सिंग असिगी मथक्ता इंक्वायरी तौरगा थिगतपा लै हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखे ngasi ayuk pung 5 dagi नुमित युंग पुंग 12 फाउबा कर्फ्यू कोमथोखरे चिंगनिंग खाइबदगी इम्फाल जिरीबाम लंबी फाउनखिद्रे पावसी पांदम पाउसेदगी लौखटजबने इम्फाल जिरीबाम लंबी की सिनाम अमदि सेजांग विलेज अनिगी मरक्ता लैबा नुंग दलान मपाद चिंगनिंग खाइबदगी नेशनल हाईवे 37 लंबी फाउनखिद्रे हाइरे लंबी फाउनदबा सिना मरम ओइरगा इम्फाल तमना सटखिबा गाड़ी सिंग नोने पुलिस चेक पोस्ट तमना अमुक हलखि हाइरे लंबी असि फाउना हननबा ngarang ayuk angan badagi hogduna ganpati company na excavator manga sizinaduna lambi aduda paisinduna leiriba nung yauna leibak lokthokpagi thabak sathare hauzik imphal tamna lakadaba mal yauba gari sing none police check post leiduna lambi fauna bangai di haina pawasina makha tare